Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 20 na bulan sang Marso tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal kadis hospital nga himuon COVID-19 center sa probinsya ginbisitahan ni Gobernador Lacson. Mayor Leonardia ginabi-abi ang proposal sa mga doktor kag espesyalista nga magpahamtang sa COVID-19 center para sa mga pasyente under investigation kag pasyente under monitoring. Minor di edad patay matapos nalumos sa suba sa banwa sang Manapla. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nanawagan si Presidente Rodrigo Duterte sa duwa ka panalgan sang Kongreso ang silingon, Kamara kag Senado nga magpatigayon sang sesyon para magpasar sang supplemental budget para may ara dugang nga gamiton ang gobyerno para matapna kag pakigbatuan ang COVID-19 kag para ma-address ang impact sini sa mga pumuluyo. Sa palayag, ginpahayag ni Senador Bongo nga mahimo patigayonon ang espesyal nga sesyon sa Sabado o kun Lunes sa masunod nga semana. Dugang panigo, base sa ilagin istoryahan, ang prioridad amo ipasiguro ang additional nga pundo ang maalukar gilayon para sa kinanglanon sa ikayong lawas kag para mas nagakinanglan pinansyal kag bulig nga pagkaon sa mga Pinoy, partikular na ang mga vulnerable sector, daily wage earner kag informal economy workers nga apektado sa istrikto nga quarantine measure nga ginapatuman. Mayo ini, para bisan paano masabat naton ang pagkinahanglanon sang aton mga pumuluyo. Igo sini ang aton mga trabahante nga hindi makapadulong sa ilatag sa kaulubrahan. Bangod sa katahap nga base kon, maigo sining kagaw.
sa mga empleyado sa gobyerno nga nawagan man ng dole nga kon hindi makakadto sa ila trabaho ang mga empleyado, hindi pwede suspendihon, hindi pwede kakason, bangod sining karon pitipit ka kahimtangan sa pungsod Pilipinas. Ang ginapatuman subong extra nga paghalong kay ang makalalaton nga kagaw hasta subong wala pa sang natukiban nga antidote o kon tambal kon paano dulaon ining makamamatay nga kagaw nga naglapta na sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
pinaingamyo ang maka-aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Kamusta ng dakbanwa sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. 52 minutos na nakalipas sang matapos ang korpyo. Alin alas 10 tubtob alas 4 sang kaagahon. Ang amon patrol galagulad na sa mga merkado. Ginapanilagan man ang pipila ka mga balita sa palibot sang probinsya kag syudad sa Bacolod. Kamusta ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Pinakaimportante ni aga pa gapangumpra ng aton mga kauturan para stay at home. Para nga magpabilin sa tagsa kapuluyan, amoy ng panugyan sa aton gobyerno, hindi maghagad-lagaw, hindi magpasayang-sayang sa kundiin nga mga pagtilipon-tipon, makalikaw kita sa mamatay nga COVID-19. Aber, balita sa patrol. Ginaman subong sa gihapon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sir Fred, good morning sa ating pinalaga ka mga tagpalamati. Good morning. Ang sitwasyon subong, no? Diri sa Burgos Public Market, halos mag-ugid lamang Aksyon Fred. Nakapang ang iban kay alas 4, nagsugod bukas, no? Ang Burgos Public Market. Unlike sa mga nagliligad, mga alas 3, alas 2, Abril na, no? Kagang iban ka-plastar na. Pero this time, halos ang iban diri, nag-plastar pa lamang sang ila sininga mga baligya subong aga. Diri naman sa area sang Burgos Public Market. Again, alas 4, Aksyon Fred. Inabangod man, ginatuman sang tagpamuno man, no? Sang Burgos Public Market and of course, market supervisors. Ang dapat alas 4, Abril na, no? Ang ining baligyaan sa karon. Kumusta kung tabla ang presyo sang isda sa piaksi ni Aksyon Fred? Nga medyo ninit, no? Ang supply subong sang isda subong aga. Pero I believe nga medyo may saka jutay sa presyo sang isda. Ang bilong-bilong gani ni paring Junior. Jor, pila subong bilong-bilong mo, Jor?
220. 220. Muni ang available subong, no? Isda. Pero may ara pa available siya. Bulaw-bulaw pare, tagpila subong. 180. 180 ang bulaw-bulaw. Ina kay junior ni Aksyon Brad, no? Diri dampi sa kay junior. Ang sa kay Maymay, isa lang ang display ni Maymay di. May, isa lang display mo, May? Oo, Lubo-lubo lang? Oo. Tagpila subong lubo-lubo mo? Tag 160. 160 Action Fred, pero limpyo niya ang lubo-lubo. Kampiyon ni si Action Fred, no? Pino nga lubo-lubo. Sa kay ungi, tatlo bang klase ang available subong sa kay ungi, Bangros. Ngi, pila subong sa Bangros? 200 ang Bangros. Pero ang ining bulaw, 180. 180, tupad niya bulaw-bulaw. Mataan. Mataan. 160. 160. Ang mataan, at least mayo pa ni yung Action Fred, mayad pa ni nga presyo subong. Uy, ang Libentador. Si Libentador, tagpila? 160 man. 160 man Action Fred, no? Amo ni ang Libentador. Sa piyak dito, sa kay Bibit Action Fred, available dito, inapangita mo kung aga ang Pasayan. Kampiyon man ang presyo subong sa Pasayan Action Fred. Nagmahal siya. 450 to 500 pesos. Depende din siya sa klase, pero... Lagko ya. Lagko ni Action Fred, no? Oo, ang gulugagmay. Guru Gagmay, mayad pang presyo. 200, makabakal ka, Guru Gagmay Action Fred. Namiya ko lang sa Pasayan, babisang gulugagmay kung gapisik-pisik, babla. Oo. May tawag na Action Fred doon, kapisik-pisik pa, tapos kilawan mo. Jumping salad. Jumping salad na Action Fred, ang tawag nila sa iban. Kay kapisik-pisik pa mo, kamunon na yun. Si Nini, wide display si Nini, oh. Yan, tabo sa imo yang wide display ang ibong kundi baligya. Ay, sir, kaya mga suki ko, mga restaurant, sarado. Sarado? Oo. Correct nga, ang mga restaurant kay Iban, sira eh. Oh yes, Action Fred, no? Ang ibang nga restaurant sa mall gani, siraman. Si Lili Action Fred, ang iya diri mga baligya, mga amuling tangigi, bantalaan, mga yellowfin, tuna. Just so happen sa mga Action Fred nga siya mismo, way sa baligya. Mas mayo na lang pahuway kanay. Oo, paway-way. Pahuway anay, no? Si Lili Action Fred. And ang ibang diri Action Fred, pero ang tilapia dito sa kay Bibit, medyo layo-layo sa aton jutay nga lugar. Si Bibit subong ang iya sini nga tilapia is 150 to 160 kada kilo. Nagalagaw man subong Action Fred ang presidente mismo sang Burgos sa public market. Kaya may kantuan ni siya, pero isturbuhon ko lang makadali. Kay kabalo ka Action Fred, nag-disinfect diri kahapon ang mga personnel sa CHO. Mayugid. Oo. Si sir, anong oras sir nag-disinfect ang mga miyembro sa CHO, sir? Naka-disinfect kapon, mga alas 6 sang hapon. Sang hapon? Oo. So, bali, damo sila nagkalato diri, sir? O damo na bilog nga tindahan o disinfect kapon. So, hindi lang diri, sir, sa isdaan? Hindi, dala na tanan, utanan, babuyan. Kumplito mo na gani daw. Nalipay man ko ka daw medyo safety na aton nga health sa pag-disinfect sang kagapon. So, mayo Action Fred, no? Mayo ni siya. Sir, thank you, Gid. Muli ang isa diri Action Fred, kay importante diri ang katinlo. Bisan subong aga gani Action Fred, tinlo gid katama ang Burgos public market. Wala nilagyan pa posbitan si Pato? Si Nini Patuya, way napusbitan to? Daw ato pa siya sa babuyan subong kay daw sako-sako sa labay-labay hindi siya mo na. Labay-labay lang Action Fred, no? Si Sir Ruben Casipe, muli ang Presidente Action Fred sa Burgos Public Market. Bisan ganing labay kita Action Fred sa mga utanan subong o katinlo man. Pero may pagmahal Action Fred, sa ato sining mga kauturan, hindi malikawan. I don't know kung ano gid bala ang rason. Kay may pagmahal man subong sang presyo sang utan diri sa Burgos Public Market. Pero
pero pipila, hindi siling biya nagtuman ka mahal, kundi may pagsaka jutay, no? Si kato kita kay Toto, si Toto, muning isa sa mga damo man suki dire pero storbohon ta. To, kamusta ang presyohan ay subong sang utanta? Medyo nagsaka-saka subong ang utan tano bangod sang aton nga supplier nga gakulang subong kay wala sa lakyan medyo nagtaas gid pati mga panakot ta subong nagtaas ang presyo. Ang supply ta halin sa Oriental? May Oriental, lakot lang may kudkud man na natawag nila pero subong ang kudkud duwa na kagabi basiyo gid ang ila nga baligyaan Kudkud San Carlos ni, no? Ang subong niya, anyway, rekta ta. Ang kwan subong ang talong tagpila. Ang talong subong gadepende man sa klase pero medyo nubo-nubo ni nakuha ko kay direct halin sa Sipalay. Kaya raman halin sa San Carlos medyo taas 80, 85 bila pamartidahay sa naga-refill, no? Pero ato niya subong 80 lang kay direkta sa ano tang putas subong Sipalay. Ang supply Sipalay. How about ang ining ampalaya, ining Marguso ta? Sipalay maning Margoso ko na rin na ta subong sa 70 kay direct man tagyapon. Kaya hindi na ta magkuha sa kung kay banggang mga kuan subong nga galuto medyo wala na klase. O pigado ng baklanay so mangitag-itag daw nubo-nubo nga presyo subong. Ayos, mayo ginasyon Fred, no? By the way, isa diri, panakot ta. Importante ni, panakot. O ang panakot ta subong ang aton nga Bombay stock pa na sa nagligay nga semana subong wala pa ko ka monitor subong pero ang retail gyapon nako niya ang Bombay subong 80 90 na lang ang red. Pero ang white onion 70 60 ang retail ay. Pero ang aton sining ahos. Ang ahos ta nagpabilin Japon sa 120 subong ang kilo. So medyo mahal pa subong. Mahal pa. Medyo mahal pa. Magluwas diri diri kita sa iba, no? Ang balatong, ang okra, kagang kalabasa, nga maskin ang lanon pagid, no? Pila na subong. Ang ano ta subong no, medyo taas ta subong sa aton nga mga utan. Ang aton balatong grabe pa pagtaas. Okay lang sa kalabasa. Aton nga okra, duwa ang aton supporter subong Sipalay or Iloilo. Ang Iloilo nagputo sila 100 pieces, 120, 140 pero ang Sipalay arata sa guwapa na 90 lang. So ang baligya ay 125. 125 per kilo. 1.25 ang isa. Ang bali kong per piece na 1.25 ang bilog. 4-5. 4-5. How about ang paborito mo ning laba ni? Ang okra, ano? Ini ang balatong mo. Ang balatong ta subong ara gyapon ta sa 70 sa Libertad Capital na 70 ang bugkos to 65. Depende sa klase. So naga-retail kita karon sa 2 ka pesos or pinakanubo 3-5. Ayos, thank you. Aksyon Fred, no? Si Toto to, pero ang kano siya, Toto Inday, ang tawag sa diri sa Burgos Public Market. So far, Aksyon Fred, umani ang pinaka-latest lakat kag presyo, no? Sang lakat sang presyo sang mga utanon na lakip na diri ang isda Aksyon Fred diri sa Burgos Public Market. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Kalit kamo, alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Para sigurado bla, kung anong ginabatyag mo, basi gaubo ka, ginasipon ka, o kung basi ginahilanat ka, mas maayo gid nga mahibalaan mo kay kadelikado subong nga panahon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ginarekomendar naton bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika.
Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Ciudad San Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo Cadiz Hospital nga himuon COVID-19 Center sa probinsya ginbisitahan ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Personal nga ginabisitahan kag ginosisa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang St. Anne Medical Center Cadiz District Hospital sa syudad sang Cadiz. Nga amini ang igapahamtang bilang COVID center sa bugos nga probinsya. Pila sa mga gin-inspection sang gobernador amo ang pasilidad kag manpower sang bolulngan kag nangin kaupod niya ang mga private doctor volunteers nga isa man sa mga nagpasalig sang bulig sa provincial government. Nabalawan nga gina-finalize na subong sang gobyerno provincial ang plano nga pagdugang sang doktor, nurses kag medical supplies pati na mga equipment sa among
ospital agud to nga manginhanda sa mas temprano nga makabaton o kon maka-admit sa nga mga pasyente angot sa COVID-19. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Oy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sang ginsimpon nga chemical, puro-puro kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antibiotic ka pang dipinsa sa germs. Sakto gini siya sa amo ni nga panahon. Viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon. Epektibo man ini, batok sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, baho sa lawas, kag iban pa nga problema sa aton panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 37-38. Una nga bula resulta, 37 kag 38. Second draw, ikadua nga bula, 13-1. Ikadua nga bula resulta, 13 kag 1. Third draw, ikatatlo nga bula, 5-26. Ikatatlo nga bula resulta, 5 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue.
If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kape-kape tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract. Para gini sa may mga diabetes, wala ya kalamay, natural sweetener lang. Para sa bilog nga pamilya, pwede pati sa kabataan, kay non-acidic, non-addictive ining Dr. Alfred's Green Coffee. Gintunan gid ini sa Amerika, dito na diskubriyan sa mga scientifico nga kon berde pang kape, porti ka powerful sa niya natural antioxidant. Loaded pa ini siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Ang iba naton nga ito, 2-3 kadlaw, hindi kaitsar, abyan, delikado ina. Kinalan na nagasulod, pagwaon. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mataway ang syudad sa Bacolod, bangod sa korpyo. Ang tanan nga mga balaligyaan sirado. Halin alas 10 tubtob, alas 4 sang kagahon. Panawag sa iban Ghost City. Bisan paano wala kita pirdihon. Sundon talang kung anong mando sang aton gobyerno. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag ang tanan nga mga local government unit kung hindi magsunod sa mga pila kapag sulundan sa gobyerno nasyonal, mga tubang sang kaso. So, tumanon ta ini para man ini sa aton ikaayong lawas. Ugaling may jutay lang nga masiling naton sa mga negosyante daw hindi man maayo ini. Pero wala ta mahimo, sakripisyo lang anay. Sirang mga mall, sirang mga restaurant, kag iban pa nga mga teleponan. Kaya kadelikado mo. So kung maglagaw kasi lagko nga mga mall subong, gapang laka-laka man ang tao, kaya ang panawagan, pabilin sa puluyan para likaw kita nga malatnan sining makamamatay nga kagaw. Ang inkwento sa subong kagaw, tao kontra kagaw. Pwerte, no? Grabe ini subong, pero halin sa una, mga SARS sa una, kag mga iban pagid nga balatian na, ti kontra tao man, pero nangibabaw gihapon ang tao. Perde gihapon ang mga kagaw kag balatian. Amo lang ning COVID-19, no? Nga nagdugay kabudlay pangitaan tambal. Amo na nga siling sa gobyerno, hindi lang kay dire sa pungsod Pilipinas, bilog ni nga kalibutan, pandemic ini, nga problema. Abi, pinsara lang, nagalin ining COVID-19 sa China, pero ang nagkalamatay, sumong mas manamo pa sa Italy, sa pungsod China, puwerte sa mga laton, puwerte mga lapkap sa bilog nga kalibutan. So, wala ta perdihon, patihon talang anay ang gobyerno. Kaya ang gobyerno nagahimo sa tanan nga tikang para maproteksyonan kita. So sa aton mga tagpalamati, ang ako niya nga opinion, pangabay sa inyo, wala kita pirdihon, tumanon talang anay kung anong mando sang gobyerno, kag labi kaglabaw sa tanan, ang tagsa-tagsa kinalan at ipanon nila ang ila pamilya. Hindi pagtugutan ang kabataan nga magagad lagaw sa kundiin lang kay kadelikado. Samtang nagapabilin pa ang panawagan sa gobyerno, ang aton dire panawagan, sunod lang kita, tuman lang kita, wala kita sang pirdihon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death.
Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Bintisized na Santon Plus Herbal Oil. Amo ini siyang balanyos nga may antibiotic properties. May kombinasyon sang madamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Kung magbutod ang tiyan sang kabataan, sakitan ka tiyan, sakitan puson, ang ibanyos mo, Santon Plus Herbal Oil, na pamatudan na epektibo kayo. So nga itong panugyan, bakal kasi ni ibutang sa tagsa kapuluyan sa tiyon sa pagkinanglan kag emergency, inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipangatnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Dire kita. Mayor Leonardia ginabi-abi
ang proposal sa mga doktor kag espesyalista nga magpahamtang sa COVID-19 Center para sa mga pasyente under investigation kag pasyente under monitoring. Detalye sini upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aga aksyon na Fred, ginabi-abi ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang proposal sa mga doktor kag espesyalista diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga magpahamtang sang lugar nga himuon nga COVID-19 center para sa mga persons under monitoring o kon PUM kag patients under investigation o kon PUI. Kahapon nga adlaw ginpahayag ni Leonardia nga manami pamatian ang ining proposal, pero dapat estudyohan pa aksyon Fred sang mas matulid ang ining proposal. Sunod sa Alcalde Action Fred, kinahanglan ang logistical support para suportahan ang mga PUMs samtang ginapaidalam sa 14-day quarantine. Para sa Alcalde sa karon, dapat sigihon ang BHERTS System Action Fred o kon Barangay Health Emergency Response Team kag ang balay ang magaserbi anay nga quarantine area. Diri sa Bacolod City, mayroon na sang masobra 800 Action Fred ka mga PUMs kag 12 ka mga PUIs kag estable ang tanan nila nga kondisyon. Suportaron mo pa na sila mga maintenance na kung ano pa. So that is why in the meantime sigihon tala na ang BHERT system nga mansig panimalay amo ana ang quarantine area. Nabatian si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Sa aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Bato sa kidney nag-ungo, gipagaw. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time.
It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Yung Philippine Standard Time, las 5:41. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayar. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in
and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid... Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Diri kita. Minor de edad patay matapos nalumos sa suba sa banwa sang Manapla. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, patay na nga naglambot sa hospital ining isa ka minor matapos malumos dira sa may Hacienda Kinaruyan River, Barangay San Pablo, Manapla, tinakdan nga adlaw. Ang biktima, 17 anyos, babae, Aksyon Fred, kag pumuloyo naman sa Hacienda Bagaas, Barangay Tabige, sa Banwa naman sang Ibi Magalona. Suno sa panaysayon sang iya sin mga abyan, base sa investigation man sang kapulisan, nagpaligo ini sila. Ini siya ang nadanlog Aksyon Fred, kag dito nahulog sining madalong nga porsyon sang suba. Nagpangayo sang tabang ining mga abyan niya, kag nariskyo ginman ini, apang sang gindala ini sa Dr. Ramon Gustillo Hospital, ini siya ang gindeklara nga patay. Inang balita, ini si Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other.
Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry. Kamusta ang mga report naton nga makuha sa pila ka mga presinto dire sa syudad sa Bacolod, sa likod sining may ara Corpio, alas 10 tubtob, alas 4 sang kaagahon. Balita sa patrol. Aber, upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred. 27 na lang. 27 na lang ang nagkaladakpan ni kumpara Kahapon pila ganito? 50. 50. Oo. Karon, Subong Aksyon, Fred. 47. 27. 27, nagdubo. Oo, nagdubo siya. Medyo nagkulukalma, ginman. Yes, Aksyon, Fred. Nakaluitsindi, ginman. Naka-orange hindi Aksyon na, Fred. No? Sa station number 4, amuning highest pointer kahapon yung 45. Sa station number 4, 12 na lang ang nagkaladakpan sa curfew kagabi sa separado gyapon Aksyon, Fred, nga lugar sa AOR o kung sa area of responsibility sa police station number 4. Mga pilang pangidaron? 18 to 36 Aksyon, Fred. Oh, puro laki ni tanan. Puro laki way bae. Ang rason Aksyon, Fred, naglagaw lang ang iban. Iban naman pangayaw na dakpan Aksyon, Fred, kay iban diri galing nga pangayaw ga obra sa construction na ngayaw nagwa kagabi ang kabalukang rason mabakal ilimnon sikop sang pulis. Mabakal ilimnon pasado alas 10? Pasado alas 10. Tani na bakal di prano pa? Namutani ng ginimo. Ang tabo direction, Fred, kanti kay nalabayan sang pulis, mabakal ka mo ilimnon dito sa police station number 4 miara. Ay. Tinir sila to hasta alas 4 kagahon. Release sila Aksyon, Fred, no? Alas 4 sang kagahon. Sa station number 2 Aksyon, Fred, nagsabat man. 15 ang nagkaladakpan sa nakakot ni Aksyon, Fred. May isa ka minor de edad, 17 years old, tub 30 anyos. Ang minor kagabi Aksyon, Fred, ginpangita. Kung tigin-pangita sa lula iya nga apo. Rekta to sa police station number 2. Kita niya apo niyang 17 anyos. Nagano yan 17 anyos? Naglagaw man Aksyon, Fred. Nasikop man ka pulis sa station number 2. Tinergid siya, ginkatuan sang lola. Ati kay kumo ginpatuman gid ang executive order number 21 sang siyudad sang Bacolod. Di alas 4 gid Aksyon, Fred, gin-release, no? Tinga lula ng katong ginikanan, wala? Ang ginikanan, wala. Lula lang nagpangita sa iya sining apo. Kunti ang lula ya, tinerman, upod man bantay. Iya sining apo dira sa police station number 2. Palangga yung apo ya? Yes, Aksyon, Fred. So, ang apo ya palangga ya, ang ginikanan niya, wala gyud magtudlo sa bata, kag magambal, di ka maglagaw, ka may korpyo. Mayo pang lula, kikimpangita, iabot ang iyang apo. Ang ginikanan, wala gid, no? So, alas 4 tanan Aksyon, Fred, ining 27 ang gin-release man, no, sa mga kapulisan after nga nakabayular sang curfew for minor. Mayo tani Aksyon, Fred, no? Iba, no? Imbis na community work tani, no? Kahit papano, may silbi nga penalidad pala Aksyon, Fred. Anyway, Aksyon, Fred, sa station number 1, 7 ang nagkaladakpan. This time, hindi sa curfew, kundi sa illegal nga sugal. Ay. Pasaway man, alas 9 kagabi Aksyon, Fredo. Apat diri ang nagkaladakpan sa Barangay 13, Aktuhan, nagahampang sang tumbo o kun Cara Cruz. Sa diin ang mga suspect diri Aksyon, Fred, kilala kanday Raymart Esporas, Erning Barrios, kag ining si Spencer Lane. Alas 9 ini Aksyon, Fred, na dakpan ang mga ini, kag nakuha sa ila ining 3 kapisuson silbi nga Q-coin kag 108 pesos silbi nga bet money. Alas 4 sini nga kaagahon, asos kay paglibot man sa mga kapulisan, may nadakpan man ang tropa ni Police Major Jobel Sidel nga nagahampang man sang tumbo. Apat rin ang nagkaladakpan Aksyon, Fred. Dala naman sa area sang Purking Piser, gapanguna babae hampang patumbo, Edita Sepe, naga 36 anyos. Ga tinerman ni Aksyon, Fred, sa amuman nga lugar, dakpan man ng 3 pagkaiban kagkaron ditinido sa custodial facility sa station number 1. Sa diin nakuha diri sa ila ining 3 kapisuson silbi nga Q-coin sa Cara Cruz kag 184 pesos silbi nga bet money. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects... Standard time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!